Unong ilam liang persyak HKHADC na ke UDP ubak Tito Starwell Cine uloong bawatlah ke KHADC ke pengkere mampen bay thema ya kato kane konstituensi mampenihap kat kum gajing bon breu nrai kam dapat mangkata hadu bang penjalan ya ke election jong ke council ubak Tito Starwell uloong bakajing penbay ya ke konstituensi kala bandai ru kajing kemik lenti lada kanwan kajing pengkela ya ke sek sedel hendrai ha kaju kepor uloong baka waibat kalong bakajing penbay themai ya ke konstituensi Keladon ru nado mswa wat house nem arjan katsaru hakabal pendo ya kalakro bala permi ya kumsning ulong baka badan kami ya ke executive committee kalong banbo ya kapor man pendep ya ke jeng penbej ya ke konstituensi kenang bagi snong ne ki paiba ki basyakta kenla ban ajing tho ya council ha ka jeng sngo jonga ke jeng penbej thema ya ke konstituensi kamdai bang kata nai penjalan ya election bad ke isi kadai ban ai kapor ke babiang kenang bagi paiba nai ki nok snong ki basya kata kenla ban ajing tho sya council long uba Tito Starwell labang kedau ba ke isi ke bayalam uba penia cingsem kum UCM ke NPP kala pengkrep ban pembai thema ya ki konstituensi ban penihap ya ki bebon palat ban pengken ria nai penhap sya ki konstituensi ki bakham duna breu ne nong thebon